MSTV Emirates Singu Tamkman Armna Kurumzari Lorena Nasigi Noribo Popizari National Immunization Day Intensified Pulse Polio Immunization Program 2024 Papam Kiara Bangtok Nakwe Tulo Mayai Sajora Nona Saba Prefabricated House Nasi Mr. T.H. Basintukumana Sangadra Miamda Kusinakwe MLA Ranjit Yaun Sem Kiba Peace Committee na Mioi Marpudrag Mapan gi Punsi Kanbangam Kivani Haina victim or Simi Singh na Pondorokli Lenana Seva Saripu Pakistan gi Kungamari Suba Prime Minister Oina Khankre Hauzik Mapung Pau Lobby Director of Family Welfare Services Manipur Amadi State Health Society NSM Manipur Kusamduna State Family Welfare Training and Center Campus in Lampel the Nasi National Immunization Day Intensified Pulse Polio Immunization Program 2024 Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan Nazib Guest Oidon Hodokri from the Wangang Minister Dr. Sapam Ranjan Hai Pokpur Sai Maga Powder Lariba Angang Singda Polio vaccine Pitak Pa say my partner with them Manipur District Ratuka But Sahunga Bumanga Hangdok Loina Supervisor started Katrang Litoi Sujinari Aduga Pok Padagi Sahi Manga Powder Lariba Angang Lak Hunga Dasmik Yankai Humdoida Polio vaccine Pitak number Panam Tamle Hike Lebak Asi Mapam Sinbatunga Pangtok Liba National Immunization Day Gate Tawal District Oinasu National Health Mission Gimakada District Health Society Tawal Masung District Family Welfare Officer Tawal Anina Punna Sinminaduna Nasidagi Kabok the Liba Rice Research Station the Hang Liba Relief Camp the Hodokre. Let the victory over polio continue with 2 drops of life Haiba Pandamda Tasiki Maga Pawa Satagadaba Pokpadi Sai Maga Pawi Manung the Liba Angang Kudingmak Polio Hidak Pitak Nabagi Pandam Tamliba Torum Hodokpa Adura Deputy Commissioner Tawal Hantem Subas IS na Tuba Mitung Chip Medical Officer Tawal Dr. Y Nokulna Thormapu Aduga ZDO John Trey Tawal Arambam Anil Kumar Amasung CDPO Lilong Srimati Rengbam Bijana Akanaba Mitung Singwana Sarugaki Bagalunana Mari Lenaba Loisang Singi Stop Kasu Thormadr Sarugaki Thomga Toba Mitung DC Subas Napono Kibada District Asigi Lekai de Leba Angang Singbo Anayek Yahun Baya de Haibagi Panamda Relief Camp Asidagi Nasi Hodok Laga Mapam Kiada Polio Hidak Pitak Pagi Thormasi Satagani District Asigi Tuan Tongan Pam the Hangba But Sohunga Kuntrada Yumtong Lissing Marpuga Mari Samriga Humbuga Mangagi Angang Lissing Nipu Marida Polio Hidak Asi Pitak Nava Pandam Tamli Kabo Ki Relief Camp Asida Natana District Administration Imakada Lamding the Laiba Lamding Higher Secondary School Amasung Wangjing Kodompoki District Sports Complex Ta Hangliba Relief Camp Singda Laiba Angang Singda Su Polio Hidak Pitakani Haujik Angang Singda Immunization Pihoba Haibasina Angang Singi Tungda Ana Yekadava Singdagi Ngaktopa Ngamgadoribani Aduga District Asigi Lekai de Laiba Club Organization Amadi Mara Paibi Lup Singna Asigumba Immunization Gitrom Asi Aikoi Puna Mai Pangna Sangsinba Ngamnaba Mateng Pang behind Su Apil Tauki Amrumda National Immunization Day 2024 Tharongi Saruk Amo Oina District Asida Laiba Health Institute Sing Center Sing Dasu Angang Singda Polio Hidak Pitak Pagi Thorom Sing Pangtoknaki Health and Wellness Center Yaipok Kekrunasu Center Asigi Manungda Laiba Angang Singda Polio Hidak Pitaki Throm Aduda Center Adugi Staff Sing Asa Sing Amasung Anganwadi Water Sing Su Worker Sing Su Saruk Yaki National Immunization Day Intensified Pulse Polio Immunization Program 2024 Gi Thorom Saruk Amoina Ngasi Leba Asi Tongan Singda Pokpari Sai Manga Pawi Manung Laiba Angang Singda Polio Hidak Pitakwi Thorom Asi Kaksing Dasu Lekai de Laiba Mandap Community Hall Singda Pangthoki
ꯃꯗꯨꯒ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ 5 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯊꯛꯅꯈꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 2 ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯚꯦꯇꯔꯤꯅꯔꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄꯤ ꯒꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯚꯦꯇꯔꯤꯅꯔꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯁ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯔꯦꯕꯤꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯖꯨꯚꯦꯅꯥꯏꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯨꯏ ꯍꯧꯗꯣꯡ 105 ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯁ एंटी रेबिस कैंपेन लोसिनख्रे कैंपेन कक्सिंग एरिया लोकल क्लब ऑर्गेनाइजेशन 17 नकोनबा एरिया अपुनब हुई हौदों 1,953 वैक्सीन कापथोकप ngabki हौखिबा जनवरी थादसु डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी हॉस्पिटल कक्सिंगना सल इरोई 153 दा FMD S+ BQ अमदी LSD वैक्सीन कापथोकी मतुंग तारकपदा ओक्सिंगदा संदोकदेबा वायरल डिजीज क्लासिकल स्वाइन फीवर हॉक कॉलेरा की CSF वैक्सीन कापथोकनब थौरांग तौरी मसीदसु क्लब अमदी ऑर्गेनाइजेशन लोइनना प्रजा मियामना सपोर्ट तौबिनबा कक्सिंग वेटरनरी हॉस्पिटल की वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर डायना कैट्रिमेमना अपील तौरकली कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA मैंगलम रामेश्वर कक्सिंग मरांगथेम लेकाई लांजिंग परेंग लंबी फाइबर ब्लॉक टेक्नोलॉजी सिंदुना लंबी सेंबल लोरदुना मियाम द खुशी नखरे लंबी खुशी नबगी थोरम अदुदा MLA रामेश्वर हाई मणिपुर लेंगा पुलिसिंग लिबा चीफ मिनिस्टर बिरेन अमदी वर्क्स मिनिस्टर गोविंद दासना PWD अमदी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड लंबी सेंबदा अयाबा पिबिरकपदगी कक्सिंग AC की लंबी कया टेक्नोलॉजी असिना लंबी सेंब ngамजरे टेक्नोलॉजी असिना सेंब लंबी असिना सही तरा फावबदा चथनबा ngамलगनी अखोना कोयलासना लंबी सेंबद सही अमनी यौरपदा कारकपदा ओलकप सहीदा अमुक कोयलास थादब यारक्तब मदुना मरम ओरगा फन असि हंजिन हंजिन सिनदुना अतोप चौखट थौरांगी थबक्ता थादब ngамदे अदुबु पेवर ब्लॉक टेक्नोलॉजी ना लंबी सेंबा असिना मियामदा कानब कया पीबा ngамलगनी हाइखे ngasiगी फावबदा PWD अमदी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की मखादा कक्सिंगदा मरुओइबा लंबी 35 सेंब लोइख्रे अनुब लंबी 10 सेमनबा अयाब पिरक अला अयाब लेरे सेंबा हौबसु यावरे हंदकी महागना MLA ओइबा सही 5 की टर्म असिगा कक्सिंग AC की मरुओइबा लंबी सिंग पेपर ब्लॉक टेक्नोलॉजी ना लंबी सेंबा लोसिन नबगी दमक अहेनबा मशीन अनी अमगा लेदुना लंबी सेंबगी थबक असि पैकेट कनी हाइनसु फोंडोके कोई चानबा कोई ओफोक हेंगलनबा अदुगा लोइना लोइना ना लंबी थोंग फालगा स्कूल कॉलेज फाला कांदा हेल्थ केयर सिस्टम फाला कांदा यामना कंफर्टेबल होइबा पीसफुल होइबा पुंसी एमा लैरा कांदा इचिनि नाउ सिंगसि कन्न होनरगा लाइरि पारा कांदा अफबो मी एमा होइगा तुंगी युंबी होंगनो बि पोछि करमाइन ताहंजि के हेरगी मसिनि मास्टर प्लान जिने बा ई मंगलान लमलाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA केस इबोमसा की मियंग मखादा पुंगदोंगबम ग्राम पंचायत की मनुंगदा पाइखटपा तोंगान तोंगानबा थबक 38 ngasi संगादुना मियाम द खुशी नखरे लोकसांखोंग अमदे पुंगदोंगबमदा नौन साबा मिनी कम्युनिटी हॉल अनि यावना हानगी सेमजिनबा अमदे नौन पाइखटपा थबक 38 संगाबगी प्रोग्राम मया लेकाई कम्युनिटी हॉल पांगथोकपा थौरंग मरी लेनना MLA केस इबोमसाना फोंदोखिबदा लमलाई केंद्र के सेमिलोन फगदनबा पाइखटपा थबक थौरम मतम की पांगथोकतुना लाकली इथै लखोंग यौदबा तुरेल मया नकना लैबा लौफम सिंगदा इसिंग पीनबा इलेक्ट्रिक पंप पीबा दोराई थाबी बेरियस की इसिंग यौबा याबा मफम सिंगदना इसिंग फंगनबा पांबय अमत लैतबा लौफम सिंगदना ट्यूब ऑयल हुटुना इसिंग पीनबा थबक पाइखटपा हौरे लौ सिंगु साखत हंदुना सेमिलन फगदनबगिदमक फगदहन बखक नतना लमलाई केंद्र लेंगा की महिलोइसंग पुनमक निंगथीना सेंगबतलगा लनाई स्कूल सिंगा सेल यामना सिंगदा सेल यामना पीरगा लाइक तमनरिबा सिंगा के स्कूल दा तमहनबा थबक पाइखटपा हौरे लेंगा के स्कूल सिंगदा लैरिबा ओजा सिंग मतिक चाबा ngaktani मखोइदा अखोइना थाजब थमदुना इसा इशु सिंग तमहलबदि अखोइना इसा इशु सिंग लनाई स्कूल थाबदा यामलब सेंफम चादिंग तौरिबसि टोकटुना सेल थुंगी फिबम फगलगनी हाइके
सही असी क्लास 10 थागदबा माइरोई की ओइना के गोजेंद्र ट्रस्ट ना स्पॉन्सर तौरगा ऑल ब्रदर्स कमिटी एबीसी निथौखोंग सिंगला होखिबा जनवरी 35 दगी हौदुना निथौखोंग हायर सेकेंडरी स्कूल दा सथरखिबा तरा सुबा यूनिक फ्री रिविजन कोर्स कोचिंग असी लोसिनख्रे कोचिंग क्लास लोसिनबगी अचम थरोम अमा ngasi निथौखोंग बाजार बा मिनिस्टर गोविंद राज के युमदा पांगथोखि थरोम दा एजुकेशन लॉ एंड लेजिस्लेटिव Affairs Minister Thonawjam Basanta Kumar, Works and Yas Minister Gomindas Konthongjam, Retired Headmaster, State Awardee Amadi Advisor ABC Takhelambam Nabachandra Singba, Mioy Singha Chief Guest, President Amadi Guest of Honor Oina Saruk Yaki. Chief Guest Oikiba Minister Basanta Kumar Phonu Kibada, Mairoi Singna Nomagi Taugadaba duty Kangadabani Ayuk Yahurappaga Isagi Pamung Isan Losingadabani, like Su Pagadabani, Haksang Su, Panabas Singadabani, Sanagadabani, Nahaksu, Potagadabani, Nuntigi, Taugadaba, Delhi Habit, Laidabakanda, Discipline Habasi, Lakadamani, Maduna, Tungi Fuser, Lepodamani, High Hibagalina, Lakliba, ISSLC exam Masida, Mairi Kudimagna, Mai Pakpa, Oirohaina, with Speaking. I 40 marks E grade per years. Ani super exam ama pina bagi sumo kanjao hanganero improvement exam. Aduna si grading ko tawali apoi ki hojiki laiba class 10 da apoi pressure levels kara handagani. Landam masida talk liba chawirang asina maram oiraga lanjen nartuna rip camp sing da sangrapam lawduna lariba singda lemna ana laing phangani haina thawal DC Office campus की मायोग नवदल असी नौना हंगदोकपा Sure Sight Eye Care Medical Clinic की प्रोप्राइटर डॉक्टर MD Abbas Hussein फोंदोखरे वाफम असे ngasi clinic असी हंगदोकपगी थरम अमदा नुंगी वाल पीबदा डॉक्टर अब्बास फोंदोखिबनी थरम अदुदा फोक्स की प्रेसिडेंट TS मनिहारना अथोइबा मिथुंगलेन हबीबुर रहमान थरम मपु अमदी फोक्स की वाइस प्रेसिडेंट BM साहाना अखनबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखे Abbas Hussein Hai Relief Camp ta awa saitheng khangiba isin inau ima event singi awaba da saru yazaba oina lemna layangba asi chathaba layang asi chathajabani loinana mit sokpadagi anok bathau tarba singi damakta su sada yankhai ta na pigani loinana irang asina maram oraga wakal gi laina lakadaba singda su folks ka khusamnaraga Relief Camp singda satlaga awareness amadi counseling pinaba wakal thamli haike Wang sopan kerana anak si lagi kita punya yang sendiri kalau report yang sok pesimara kaya pasi power itu dikatakan tahun berada terapi pira kanda power hantar bagi adu masuk ekor hapsen jaga ni adu ga ekor miti operation darkar le bisindu di dalamta ASC eye care amadi retina center guwahati ga kusam taraga operation theater suam Manipur tholiba irang asida lanjen nartuna Bishnupur district ki Utlau Sai complex ta amadi Bishnupur district ki tongan ba relief camp singda sangrapam lawriba inmate sing lainana ba Manipur lengakna Utlau mayai sarjoda naun saba ka samu yankhai leiba block ahumgi prefabricated house Manipur lenga ki education law and legislative affairs minister Thawazam Basak Kumar ngasi sangadra miyamda khushi nakre Thamduda DC Bishnupur Laurembam Bikram ADM Bishnupur Ice Bobby Sharma BDO Nambol Tongbram Syam Kumar SDO Nambol Sagol Sem Indrajit SDC TH Sambunat Athoiba Mitungling Sting Oina Saruk Yaki Haiba prefabricated house asida relief camp singda leramba mioi yankhai ni thoigi imung yankhai ni thoigi mioi chamaga marhudaga taru ngasidagi hongjinduna leiba hokre Thamduda Minister President Kumar Phono Kibada Hawjik Thokliba Thokani Thajadaba Irang asi Thajadana Thokre Adubu Ngasigi Mirona Awaba Nanglabasu Tungi Mirona Amukhanat Thoktanaba Palibalenga Kana Honari Mitop Sanglatuna Yellow Mikayagi Punsi Amadi Lantum Mahanliba si Tungi Mirolda Amuk Thoktanaba Itias Waina Lerugadaba NRC Sananaba Honari Ngasi Hongjiliba Asisu Primary Nate Adubu Tangai Padana Parliament oina leiba yana basu thorang leiri adum oina mak athubada prefabricated house asigi campus manungi lambi athuba matamda black tapping taurgani fencing amadi fencing su taurgani community hall amasu sarana ba honorgani
ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕ꯭ꯂꯦꯡꯀꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ India की फिबा नुंगदा हिंसी हायरबदी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चनब नतना अटोप पांबे अमत लेते मिटैना ST लिस्ट चनब पांबा मियोय लाख मापनलोम असे लंबी सोरोकता थोलक्तुना खोंजंग संगसिलक्नबा लेंगाकना सेबाव पिरकनो हायना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपुर STDCM की जॉइंट सेक्रेटरी लाइसम ब्रिज किशोरना लेंगाक सेक्शन वाट थमलकली हिरमसिग मरी लेनना ngasi डेम कॉलेज कैंपस लेबा इमा खुंथोक हनबी संगलेंदा पांथोकिबा पाव इंफम अमदा महान मखा ताना हाई मणिपुरना इंडिया की मनुंगदा अदुमक लेबा थोकलबदी मैतैना ST की लिस्टा चनबा हाइबसी तंगाइमक फदे लोइनना मैतैना ST की लिस्टा चनबा हाइबस सिसु कोर्ट लेपकदब नते पार्लियामेंट लेपकदबनी लमदमसिदा मैतैना ST की लिस्टा चनहनबा हाइबस हाइदुना हौखिबा चनहनबा हाइदुना हौखिबा सही 2012 तगी SDDCM ना तांदुना लाखी मसिदा ST लिस्टा चनहनबगी रिकमेंडेशन मतम कुइना थादबना मैतै ट्राइब यूनियन ना कोर्ट केस तौखिबनी मसिना कोर्ट ना लेपकपा वाफम अदुना ST की लिस्ट चनबा लेपकनी हाइब नते स्टेट कैबिनेट ना वारेप लौरब मतुंग पार्लियामेंट पिखटकदबनी हाइकी लाख मापनदुना लंबी सोरोक थोरागा ST की दमकता प्रोटेस्ट तौनबा इनविटेशन तौबिगनु हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर चक्रिबा MTU न चक्रिसे तसेंगना ST डिमांड कमिटी की रेस्पॉन्स अमत तौबिदबदगी मणिपुर गवर्नमेंट न रेस्पॉन्स तौबिदरबदगी अल्टीमेटली हाई कोर्ट चक्रिबनी अदुना मखा तारकपदा लंबी सोरोकता लाख मापन थोरकनबा इनवाइट तौबिगनु हायरगा स्वाइ टेंजन हौखिबा सही 2023 की मे अहुमदगी कुकी मिलिटेंट सिंगना लदाकपदगी मांग ताख्रब खुल अमदे युम सिंगी प्रॉपर्टी सिंग सरकारना victim family सिंग पीगनी हाइरिबा अदु करम मतमदा पीगदोरिबनो अमदि victim family सिंगी महिरोय सिंगी फंगफम थोकपा एडमिशन ट्रांसपोर्ट अमदि मंथली फी की खुदोंग साबा सिंग असिगी मतांगदा मयेक सेंगना असेंबली सेशन मनुंग असिदा victim सिंग खंगना थंबियो हाइना सादु येंखुमान दोलाई थाबी इकौ अमदि लैतान पोकपी माइरेन पाट हाइरिबा खुनमरी असिगी ओइना सेमकिबा एपेक्स कमिटी ऑफ विक्टिम विलेजर्स की माइकैदगी लेंगा की पुलिंग सिंसिलकली हिरम असिगे मरी लेना ngasi सजिवा जेल कॉम्प्लेक्स लेबा गवर्नमेंट प्री फैब्रिकेटेड हाउस ता एपेक्स कमिटी असिन सिनरो पांगथोकपा पाव इनफॉर्म अमदा कमिटी असिगी कन्वेनर क्वाइजम सर्ट मेटेना हाई मे अहुमदगी हौरकिबा इरांग अदुदगी विक्टिम ओइरगा खुंजासिंग ngasi फावबा युमदा हंजिनबा फंगदना टेम्पररी हाउस असिदा लेरी मखोइसु युमदा हंजिनिगी सरकार असिना सिंग ताइनब खुलसिंग स्टेट फोर्स डिप्लॉय तौरे हाइना लाउथोकपद नतना हाइबा खुलमरी असिदा सेंट्रल फोर्स का यानरगा स्टेट फोर्स चामा थमले हाइना 2023 के सेप्टेम्बर कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर अमा थोकी अदुमकपु ngasi फावबदे स्टेट फोर्स अमता हाइबा लाजेन नखरबा खुलमरी असिदा उब फंगद्री मसिना ऑर्डर से करम्बा मोंगदा थोखिबनो हाइबगी अचौबा सममनबा बोलिबा से मियामदा ज्ञान ताना सेंदोकपियो मांगखरबा प्रॉपर्टी सिंग असि सरकारना पीबीगनी हाइरिबा अदुसु विक्टिम सिंगी खल्लगा अथुबदा विक्टिम मयाम खंगना असेंबली सेशन दा थंबियो प्री फैब्रिकेटेड हाउस असिदा लैरिबा कासिंग अमदी ड्रेनेज सिस्टम असि अथुबगी ओइना साखिबा मरमना खुदोंचादबा कया मायोगनरिबा असि अमुक हन्ना सेमदोक सेमजिन तौनबा वाफम लेंगाकना खनबियो लेंगाकी ओइना लैरिबा स्टेट लैंड सिंग दा विक्टिम सिंग असिना युमदा हजिनबा याद्रिबा फावबा लैनबा युम साबियो करिगुंबा लान असि लोइखरगदी लेंगाकना पीरिबा कंपेंसेशन की सेंफम सिंग अदुना विक्टिम सिंगी हाना लेरंबा युमगी स्ट्रक्चर्स अमदी युमगी पोलम सिंग अरेंज तौबिरगा युमदा हंजिनजगे हौजिक इनमेट सिंगना लैरिबा प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर हाउस असिदा लेंगाकी MLA नत्रगा मिनिस्टर लाकलगा पुंखाई अमतंग लैबा ngamlagadi विक्टिम फैमिली सिंग लेंगाक लैयु हाइबा मतम अदु फावबा लैगे लोइनना लेंगाकना येंथोकिबा फमुंग अदु शेल्टर हाउस असिगी ओइनदी सादा हुमुद्रागा मंगा फंगद्री मसिसु अथुबदा फंगनबियो हाइके
ro ko to e hadara me adagi laira do ninga ra lo nan chale usiti aduna maram ora kan madugi tholokpa mana maha mayam duna maning thom thangba cycle leiba akoi ahallaman imaivel ge leiba yadre ba adudi asi akoi ji lan bu ki ra sel ini akoi lan ki ra sel ini akoi ji akoi laina la ka ta akoi ji ki mem yaw re ba amang bagi tholaiba mana maha mayam ji kanano manipur da leiba mantri mandon ji pungan dang la leibio sida moina leiba nga ba akoi moina lei ba matam do gi lei jage ba amromda prefabricated shelter home asida leiba victim inmate amana pen da phongdang du na hai me hum dagi lanjen laba matung tha ani hen relief camp da yamna wana lai khibani adubu 2023 ge august kulhum doida lengak na prefabricated house asi sangar matung relief camp ta leiba makhoi sing asai mafam masida leina ba hanjin haibadagi government na tawba thabak ni khara sapagni khanduna leikhibani adubu hawjikti makhoi na leiba ka sing asi thaina pham phawba leitaba amadi tumpham phawba makha da tharga tumbagi phiram da thambiba asi pende loinana drainage ki system asina makhoi lan ki dun selak laga anaba mayok nagadra haibagi akiba adusu phawle punamak asi khara da oribasu awaba koknaba lenga ki leiba jaga singda ahenba ka khara sarga thambio amadi victim sing asiguma awaba phiram asida kayam kuina thamki gadori bage hai adusu mayek segna assembly session da thambio haiki MLA Ranjit Yauna Sengkiba Peace Committee na Thawai Kanbiraki adubu MLA Kaunzam Ranjit na Lusingba Sunu Peace Committee Sengkiba dagi Serogi Maisak Pani Haina Minister na Assembly da Thamkiba Wafam adu Yabang Amloi Peace Committee Lerambana Kuki Khul gi Ningthau amadi Youth Sing na Makhoi gi Thawai Kanbirak Pani Haina Kuki Khul Sing dagi Mathwai Hingduna Thorokkiba Simi Sing na Phongdorokli Hiramasiga Mari Lena ngasi Manipur Press Club da Pangthokkiba Pau Infam amada Sunu Peace Committee gi Mateng na Mathwai Hingoraba Sarsampurda Matam Kuina Thabak Suduna Leiroba Senmi Singi Mahut Silaga Imphal East ki Basikhong dagi Toijam Bimol Koba Senmi amana hai Mamang Sahi Me ahum dagi Thokkiba Irang asigi Mamang dagi Mioi Kaya Hingnabagi Lanphamda Singi Mafam Kaya da Thabak Suduna Lei Loinana Mahak Masa amadi Nupi Mapan aduga angang ama yauna mioi marfudraga mapan Sarsampur district ki Khongkhai village da leiki irang asi horokpa matamda makhoi mathwai hingba ngamgadoribra haina thamuida pakatpa ama leramba du Sunu SC gi MLA Kaunzam Ranjit na Lusingduna Sunu Peace Committee senglakpana maram oiraga mafam aduda leiba metai masa khudingmak asoi angam amata thon khide loinana committee asina kanna honaduna Khongkhai village gi village chief yauna khunja singna metai macha punamak asoi angam yauduna lalofai village phawba thindroki bani asumna kuki khulda leiruba metai macha singi thawai kankhiba committee asibu MLA Ranjit na Lusingduna Sunu Peace Committee senok padagi seroda mai sakibani haina semester na assembly mifamda thamkiba wafam yaningde karigumba Sunu Peace Committee leremdrabadi ngasi phawba loisindriba irang asida Laikidaba Singi Manungda Committee na Kanba Ngamhu Raba Mioi Mopudra Mapansu Asiboina Masing Tharamgani Haina Pendaba Phongdokki Lam Pogi Ken Kana to Young Yawi, either the high boundaries that my Mati Adumai Torga Saras now put me how I can Nakalamuramda Manipur Tolib Irang Asida Sunu Kendra MLA K Ranjit na Chairman within the same Kiba Peace Committee na Maram Orga Kuki Milton Singi Lanpa Virabami Marpudraga Mapangi Punchi di Kanbang Namlakibani Committee Adu Salam Dragadi Musing Adu Hingna Halaklam Dabasu Yai Haina victim Oiraba Senmi Longjam Manglemba na Phongdrokli Wafamasi Kuki Milton Singna Lanpa Oina Parubadagi Hingoraba Kumbi Kendragi Manungsan Leba Khojuman Tabi gi Mioi Singna Sinduna ngasi Khojuman Tabi Makha Lekaida Pangthokhiba Pau Infam da Mahana Phongdokhibani Khojuman Tabi dagi Longjam Manglemba na Makha Tana Haikibada Maram Orega
फुदत हाइरिबा मफम अदुदा थबक सुबह सचबदी थबक सुफम दगी थोलकपदा लंबीदा कुकी लालौबसिंगना फाकी मखोइबु फारबा मतुंगदा चाबा थकपा फंगदना स्कूल अमदा फाजिंदुना थमकी मखोई हालगा फुमननबा जेसीबी ना कोम तरुगा थमकी मतमदुदा पीस कमिटी दा यावबा कुकी खुलगी निथौ सिंग लाकलगा सेकमाई कैकोल थोंजू थौबाल अथोकफम थोंजाव वाइखोंग तांजेंग खुंजाव पोंबी साइरेल मांगजिल खुजमान ताबी खुलाकपात वांगू नापन सिंगबा कुंबी सेटपुर चरचामपुर सिंगबा मफम सिंगदगी अंगांग अमा नुपी मापन यावना मियोय मफुदागा मापन असे कनखी अमदी गारीदा थिलकी खुजमान ताबी खक्तगी ओइना डीजल ऑक्टो अहुम पल्सर बाइक अमसु लहोखी अदुमोइनमक थवाइदि हिंहलखी मसी पीस कमिटी सेमलमबदगी एमएलए के रंजित ना मपोक अमा पोपीबगा सब मानरे मरम अदुना मसिदा पीस कमिटी सेमना थोनखिबनी थोनदे हा हुन्नबगी महुत्ता थोकलिब इरांग असि अथुबु मतमदा वारसिन पुरकनबा अमदी मौसागी इंग तप्पा हंजिनबा पुंसी अदु हंजिलकनबा लेंगाकना होनबियु हाइके पाविंग फमदुदा कुकी मिलिटेंट्स सिंगना लनफा ओइरोबा मियोय 33 ना सरुक याके सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मासुब मिफमना कुकी मिलिटेंट सिंगा लेंगा का लेनरिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु मखा सथदना वारेप लौखिबबु इमागी मैरा अमदी अतै समिनिर सिंगना थागतपग लोइना अपेन फोंगजोक ले इमागी मैरा की मीडिया कोऑर्डिनेटर पलुंगबम रानी बलाना हाई मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली द तिनखिबा मेंबर खुदिंगमकना सु लौथोकनबा वारेप लौखिबबु थागतु फलोकचरी वारेप अदु सनहनबा सेंट्रल गवर्नमेंट सुंसोय सोयदना पेसिंदुना पॉजिटिव रेस्पॉन्स अमा लाकनबा पुन्ना टक्सिन बिउ लोइना मणिपुरदा एनआरसी सननबगी अपुन वारेप लौखिबुसु इमा सिंगना अपेनबा फलोकचरी लोइना हौजिक चथरिबा असेंबली फमसिदा नुमित निनिदा ngairba matamsida इमा सिंगना हारदगी संगसिंदुना लाकलबा प्रिविलेज एंड एथिक्स कमिटी की प्रेलिमिनरी रिपोर्ट पुथोक्तुना खनबियो हाइकिबदु ngasi फावो पुथोक्तुना खनबिदरी मरम मसिना लाकलिबा नुमित निनि असिदा सोयदना पुथोक्तुना खनबियो हाइनसु पलुंगबम रानी बलाना फोंडरोकली इबा याबगे हबदु एकोइ ngasi मणिपुरदा लेबिदिबे इति कमिटी अमदि एमएस इति कमिटी अमदि मनुदि यावि पुनमक्सिंदुना मसिनतन एसेंबली पुथोकपि अदुगा मरुइबा अकक्नबा मागी रिपोर्ट मक थांगपिदा तारगसु असि लेयबदु प्रजादा खंगन बिनबा हाइजरी मणिपुर एनआरसी सनहनबा अमदी कुकी मिलिटेंट सिंगा सनरिबा सु असि लौथोकपगी फिरेप इंडिया अमदी मणिपुर लेंगांग सबसाना फिरेप लौरकपा तारबदी लाकदरिबा इलेक्शन असिदा वांखै केंद्र की प्रजा सिंगी ओइना फिरेप अमसु लौरकनी हाइना पीस कमिटी वांखै केंद्र की माइकैदगी लेंगाक्ता थमलकली हिरम असिगा मरी लेनना ngasi वांखैदा लेबा वाल क्लब की ऑफिस ता पांगथोकपा पाविंफम अमदा कमिटी असि कन्वेनर हाउ महेंद्र नावरेमना हाई लिसिंगरी सुमना कुलुमदोइगी मे अहुमदगी हौरगा थोकलिबा क्राइसिस असिदा असि था तरा फाजिलगलबा फावबा तंगदु लेताबा फिवमदा हंजिलकपगी मतम ममी ताद्री क्लब असिनसु सिंखोंगा ताइनना लैरिबा खुलगी खुंजास सिंगना ठेंगनरिबा अवाब सिंगदा सरुक यादुना अमदी अंगम मतेंग पांगदुना लागली मियामना नार्को टेररिस्ट की मायोक्ता संगसिलकपा फोंजंग सिंगदसु सवतुना लागली अदुबु हानदी स्पोर्ट्स योखटपगी सरुक अमा ओइना यावसंग मनुंगदा स्पोर्ट्स पांगथोक लंबा अदु हौजिक ओइरिबा फिल्म असिगी येंगलगा क्लब कुनगनी थोइ पुन्ना वांखैगी ओइनादि यावसंग स्पोर्ट्स पांगथोकलारोइ लोइनाना क्राइसिस असिना मरम ओइरगा लैखिद्रबा सिंगी सहीगी कुमोन पांगथोकपा लोइद्रबा फावबा हराव कुमैगी थबक खुदिंगमक केंद्र असिगी मनुंगदा तौररोइ यावसंग मनुंगदसु होली सटपा नत्रगा चक्सा हाइजानबगी थबक सिंगसु केंद्र असिगी मनुंगदा अथिंगबा थमले मियामनसु अवाना तारबा रिलीफ कैंप सिंगदसु मतेंग पांगबियो हाइके मणिपुर स्टेट असिगी नोंगसुप थोंगनी हाइरिबा जिरबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा मतम मतमगी डेवलपमेंट वर्क कया पाइखटलबसु लोइसिंदना थंबिबा अमदी लोइसिलगसु मथौ तौदना ngasi tawdabana ngasi di arembada taduna leiri masigi manungsana जिरबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा असिगे युम थंगरिबा जिरिघाट कसार असम अमदी मणिपुर की बॉर्डर ओरिबा जिरबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा साबा लोइदुना लेरबा इनर लाइन परमिट की ऑफिस ngasi फावबा संगादना थबक हौदुना लेरी ऑफिस असि साबा लोइसिनख्रबसु ऑफिस असि सिनदना
थमलिबा करिगिनो हाइबा प्रजा मियाम गी वहंग ओइरी मसिगी मतंगदा अखोइगी जिरिबाम पाउमी सगापम नीलिमादगी पौदम अमा Manipur state asigi noksukthongni hairiba Jiribam district asida matam-matamgi development wa kaya paikhatlabasu loisindana thambiba amadi loisillabasu mathau tawdana arembada taduna leiri Jiribam district asida saba loiduna leiriba inner line permit ki office asi sangkadana amadi tawdana leiriba karigino habasi praja miyamgi wahang oiri inner line permit asi saba loikhabasu sangkadana amadi sizinadana mathau tawdana thamlibasi karigino habasi praja miyamgi wahang oiri ama boire miyamna pambadi office asi sangkabiduna thabak mathau phajana tawhanliba masini paudam jaribi MSDB gi damak Jiribam district agi nilima sagapam All Jiribam Mera Paibi President S. Susila Devi na Pongdok pada Manipur lengak nasu mitop miancha sing khandok pagi thabak kan sathari mapalam dagi sanglakpa miyoi sing sek tawna ba haiduna inner line permit office sama Jiribam district asida saba loiduna leire adubu ngasi phawwa sanga dabana thabak thagaduna thabak haudriba asi athubada office sanga biduna thabak hawan biu mapandagi sanglakpa miyoi singsu phajana verified tawbiduna hena aphaba santi leiba lamdam ama oinaba honasi haike All Manipur students guardian organization di sahi kungamanga surapa silver jubilee celebration nongsum ibudau nongda larin pakhang bagi masai kolda leiba khul ngak liba singda angamba mateng piduna pangthokre mapo kumon ga mari lenana mateng pangbagi thoram aduda organization asigi general secretary Sumati Sograkpam na hai irada masi Kandaba yadi haibagi wakhalonda khul ngaklibas singda ikai khumnaba utpa oina lup asigi mapo komon numit asida tengbang asi pibani haujik thengnariba lan asi kuki amadi maitai anigi marak tra natraga maitai amadi AR anigi marak tra haibasi yamna achoba wahang ama oi daba natte irang asi tha mapan helaklaba phawda India lengakna divide and rule gi policy sandro leire mairo kaya sikhibada natana Laiba Mahiroi Singi future su Mangsin Lakle Amadi Lukrabi Masing su Hengalakliba asi Tamoi Soningai oi Irang Asina Maram Oraga Lamda Masida economic crisis Tengaringa Serak Asidasu Ekoi Masel Taja Naraktaba Wasin Narakpagi Mawonga Lakpasi Nungaite Nomagi Sura Nomlaga Hingliba Mui Singi Tamuda Sing Kuya Amato Orbasu Mateng Panging Bagi Spirit Lairaba Matam Sida Puvatangba ngamloidaba senkhai gi thabak sathariba si tawbiganu aikhoi masel amatoina honaduna lamdam masida hanugumna tangdulai taba phemadu hanjilaknaba thaudang lomina si haiki thromaduda organization sigi VP KS Mahendra Singh Treasurer Ice Bor Babu Singh YLYC ge advisor Yumlembam Basinta social worker oinam Roman amadi AMS ge advisor Rajesh Yumnam su saruk yaki Wangkai High School Laiba Relip Camp ki inmate sing Hongdok Hongjin Tawgani Haina Lengak na Haiba si Tawbiganu La Nasi Lodri Pawdi Mapam Masida Adumak Lehen View Karigumba Hongdaba Yadi Hargadi Isai Sagi Yumda Oina Hongan Biro Haina Laiba inmate sing na pen of Hongdok Lay Nasi Mapamaduda Laiba inmate singa Paumisinga Unabada Moredagi Lanjan Laiba Prakas na Hai Hokiba Sahigi Meg ahumdagi horakhiba lan asina maram oraga mafam masida lamdam masigi tongan tonganba mafam mapandagi lanjen nartuna wangkhai apunba nupi lupna senbiduna mafam masida sangrapam lauduna lerakpani haujik lan asi thatra mapung phare ngasi phawba loisimna ngamdri mafam asida leiraktuna wakhal leita bakhara phalakle haina khalingai serak asida lenga ka mari leinaba sengna Laidab inmates sing asi mafam atopada hongdoknaba hairakpa asina amuk nahounana nungaitaba ama amuk pohalle ngarang Imphal East ki SDO na laktuna mafam asidagi atopa mafam amada hongdoknaba hairamba asiga tharga ahumrak sure awana kaya mayokna riba tanja asida hongdok hojin taunaba amuk hairakpa asina laidab inmates singda yamna nungaitaba ama pohalle lan asi rodri phawri mafam asida anumak lehen biu karigumba hongdaba Yade Haiga Aikoi Koigi Iramdam Yumda Oina Hongjindaba Lengak Senbio Haina Fondoke Amaromda Wankai Apunba Nupi Luki convener Baby Sorai Semna
oirakliba matang asigi da wafam phongdok tuna hai tholiba wathok asina maram oiraga awaba tarba sing asigi mateng pangnana ba haiduna wangkhai gi lup tare na punsinduna mafam masida relief hangna ba mari leinaba authority amadi kendra gi MLA gi ayaba lokhi masigi matung ina tongan tongan ba mafam dagi lanjen riklaba kaya gi khart oirabasu mateng pangbo oina sangjafam oiduna lakpani adubu lanasi loidringai sarak asida mafam asida lairiba inmates sing asi mafam atopa amada hongdoknaba lengakna hairakpa asina lairiba inmates singi wakal sondhan boina thoklei lengakna atopa mafam ama sinbirakpa asigidamukti thagali adubu lairiba inmates singi thamoina yaningdaba makhoibu nam haduna hongdok hanbagi di tawbiganu hojik makhoina lairiba building asida adumak lanasi loidre phawdi lehenbiu lengakna lairiba building asi karigumba amagi sinage haibasu atopa alternative ama senbiu haina phongdokki state asida thokliba irang amadi manipur gi tungi laibaki matangda nomugoiba consultative workshop ama Kaksing district ki hanguldal pangthokre hanguldal leiba integrated rural development agency na sindno pangthokpa thoram aduda Kaksing district ki Kaksing district da khundaba tongan ba phurup ki maru oiba dusingba singna saruk yaki loinana workshop aduda social activists are boipu koireng united NGO mission manipur gi secretary SRL Pishak amadi IRDA hangun gi secretary MD Razaudinna resource processing oina saruk yaki loinana mifam aduda manipur thokliba tha tara suraklaba irang asi gi matangda kupna khana baga loinana warosin poroknaba honabada achoba thodang logudaba youth forum amasu united NGO mission manipur gi makhada semki DMU campus manungda leiba mairoi lup amagi office ta bom langsinduna pokhai hankiba CSO singi office sing mai thaba thugaiba amasung mairoi lup ima lup ki advisor singi yumda pochai sai khaiba amasung sana lupa mangan bagi thabak akan ba mongda yaning da phongdolungduna ngasi palace compound leiba masale da wakat mikba phamkhre wakat mikba da saruk yakiba amkel gi president Lorembam ngangbi na hai haukiba February 2024 gi numidang pung mapan ga makhaimuk tarakpa matam aduda sakhangdawa mioi singna bom langsinduna mairoi amagi mamal yamnaba punsi pikham nahan khiba amadi amana asofan nangan khiba thodok asi akan mong de yaningde kanana karigidamak asigumba misi mina yawba thabak asi sathakibano haibasi athubu matamda miyamda sengdokadabani loina numit asigi athengba ahingda manipur gi apex CSO ama oiriba kokomi amasung UCM gi office yauna masalaima mapi council gi office sing khulai paiba sakhangdaba mioi singna mai thadok lamba amasung UPF NIPCO kada nupi samaj gi office sing busu khulai paiba sing sakhangdaba mioi singna thugaiba gi thabak sathramba amadi image TV Kaksing gi Paumi N Kumar bu tamthina phuramba thong sing asibu akan mongda yaningde amasung masigumba thabak sing asi kanana karidamak sathakibano haiba asisu leipak miyamda athubada sengdok piro apunba manipur kanba imalup amkel gi advisor case andina anindigi yumda su sangduna ake khang pibagi thabak thong sing satharam bubusu akan mongda yaningde mairoi lup amagi office ta bom sinduna misimina nahan khiba CSO singi office sing mai thaba amadi thugaiba mairoi amasung CSO sing rusingba singi yumda sana lupa yauna malsang kaya mahan khiba sing asida senaba khudingmak thigatuna lengak na matik sawa legal action lokhat piu security na khorak hangdar leiba imphal gi mayolda khulai matik sa na paiba sakhang dawa mioi singna maning makhat tamna koichat chatuna bom pokhai hanba office mai thaba office thugaiba mioi kaya ge yumda sangduna pochai sei khaiba sana lupa mahanba phaba punba phuba seiba toriba sing ase manipur government na khudakta miyeng sangduna thigat piu masigumba mathong huktaba thabak sing makhata na tahondanaba akanba thabak lokhot piu amasung manggraba lanthum sana lupa sing asigi matik saba compensation piu haina mahangna manipur lenga ki puning singsilakni loinana sarkarna hairiba mangiba
compensation pira kanda ai koi praja gi thamoi soi ba che khar nemtha ba ya bra hai ba do yenghan bina na bai koi na sarkar da akan ba mong da condemn tau ba ga loina na ai koi haijari Hojik Namor PS ki OSI oina puriba aribam Nabakanta Sarmabu lakadrba election asagi matung ina transfer thariba ase Namol Miam amadi mahaki jurisdiction da laiba hojik lan asagi saitheng dangliba Miam gi yenglaga transfer order ase ECI gi phana akanba guideline lerga su lengakna revoke tawinaba United Protection Committee Namol gi Women Wing gi maketa gi appeal tarukle UPC Women Wing gi Secretary L Premiera Leimana phonu kibada mathau masak khangba lepa miambu masa maki imung manung masi manau ni khanna haukiba megi ahumdagi hauduna tumba maset chaw maset khangduna hojik irang asigi saitheng nangliba mafam singda utkhiba mathauna amadi mabuksel sengna tawkhiba mathauna aduna mahapu hojik puriba station asigi thadokpa amadi masigi akoibra leiriba constituency mangagi miamna yaningde maramasina lengangna officer asigi transfer asi revoke tawinaba United Protection Committee Namur Women Wing gi Secretary L Premiera Leimana makhatana appeal tarukli Palace Compound leba Kanglei Indigenous Martial Arts and Cultural Society Kimax May Loisangda ngasi pangthokhiba mifam amana loop asigi kumja 2024 dagina 2026 phawgi thaupugadam sing khankhre Sana Konungi Lusing Purel Atokpam Ojenro Kimax ki advisor sing amadi thangtagi tongan ba sintak pa sing yauna pangthokpa mifam aduna thau punaba khankraba sing adudi loop asigi president Ningthojam Ajit Kumar Mangang vice president B Bilki amadi thangjam Suraj Maitai general secretary RK Lenin Sana secretary organization Malemngan ba Takhelambam amadi secretary publicity information telhaiba asem yauna mioi kunthraga matoi khanke PMLN President Shehbaz Sharifu Pakistan ki kunga marirak suba Prime Minister oina khankhre wafamase National Assembly Speaker Sardar Ayaz Sadikna ngasi lauthokibani Sharifna vote sani ga sumna ama pangke Imran Khan backed PTI Mirep Omar Ayub Khan na vote mafudrag ni thoi fangki Prime Minister Khalaba Shehbaz asi hanagi Prime Minister homlak oikraba Nawaz Sharif ki manauni pani mai paklaba matungda Shehbaz na haikibada maki mayamba Nawaz Sharif asi Pakistan bu shamlakiba myo emani mangonda thajaba thamduna house ki singba oina khanbirakiba Maki party ki allies bu thagatpa phongdokki Shehbaz na wa nganglingeda PTI backed lawmakers singna mahapu huran bahaidun lausin ki hanakta pangthokkiba mikhalado rigging tawki haina miyamna maral siribani PTI na haikibada makhoi gi mirep sing vote hena phanglabasu PMLN amasung PPP gi mirep sing kare haina lauthokki haina su maral siribani Chhattisgarh gi Kankar district ta Naxalite amasung police na khut thona bagi thodokta Naxalite amaga police constable amaga ngasi sire haina police ki official singna phongdokre nomai kamni khibagi thodok adu sote Bethia police station ni manung sanba haider khungang gi manakta leiba umung amadani mafam aduda Naxalite sing leire haiba pau phangbadagi operation sathakibani haina official amana phongdokki laikidraba constable Romesh Kurethi Kawi Mahak State Police ki unit ama oiriba Bastar Fighters ki member amani laikhidraba Naxalite adudagi AK-47 rifle amasu phangki hairi haukiba thodok amadasu Kankarda security person ama laikhidre hairi Kankar SP Indira Kalyan Elesela na haikibada district reserve guard amasung BSF ki apunba team amana Koya Libeda umangda operation adu sathagibani hairi hojik aroibada maroi pau amona pijari National Immunization Day Intensified Pulse Polio Immunization Program 2024 mafam kya da pangthok nakre Ulo
Mayai Sajoda Nona Saba prefabricated house ngasi Minister T.S. Basanta Kumar Sangadana Miyamda Kusina Kre. MLA Ranjit Yawn Senkiva Peace Committee na Miyoi Marpudraga Mapangi Punsi Kanbungam Kivani Haina Simising Orbasing na Pondorokli Seva Saripu Pakistan ki Kungamani Suba Prime Minister Oina Kankre Nasi Oinadi Mes Paudum Sanok Saba Matang Sulojari Miambu Mukana Kurumjari